بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah, irin isab kita niyo ha waktu na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, gumanap sin pagpatumtum, pangadjian, dahin ha mga wasiya simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna rin hakatan, salam doa kanyo katantan, yan ha da unu-unu na kamo binaybayan nakabutang, sarta na isab si mga yari hadir ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yari impangadyan na to ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, dahin ha wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk sahaba an Ibn Umar radiyallahu anhuma qal, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi wa qal, kun fid dunya ka'annaka gharib أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم رواية لنكن ابن عمر harap day sab kaniya imbayta si Ibn Umar radiyallahu anhuma qal, bayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayta si Ibn Umar long niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, yulinan niya ko kaabak ako sarta inaginiya kako, kun fid dunya ka'annaka gharib. At iniya, biya hibutang mo, ingin hawabaran mo, diha dunya ini, biya kau, longsin mga magbibisara, amuin taurakang niyaon. Hatisin taurakang ini, wayroon aso kampung mo, wayroon kakilahan mo, wayroon sa makakilakay mo. Biya sa pantun, in pakaradyan, nakasod kau pahambuk lokal, wayroon doon haon, biya mga uno-uno kapatot sin ikaw. Umakawaon siya tagdapo, sinyaon katan. Sarta, insugpat sinamin hadis yaon long niya, aw abiri sabil, atawa biya insa kaulaw lain ikaw, lima bayi sadya, at niya imuntas sadya kawihan, dahil dihadun niya ini. Amad tuin pagpatumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naada po ni mga yadto katantan, asal in kita ini, wayroon laungta ini, alta tahang sulag uno, biya na sinagi narata ring halawang simpakandangan nina ta, in katantan ini, Allahu Ta'ala in tagdapo, misampeng ginawaran na to ini. Manjari, doon hayaon, in biya mga natayma si Ibn Umar radiyallahu anhuma, magpamong siya lang niya, ida amsayta pala tantadiru sabah, wa ida asbahta pala tantadiru masa,
wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Long niya, apabila kaulong niya ini abutan sin mahapon, ayaw na kau tumakad sin abutan pa kau sin may naat. Apabila kaulong niya ini abutan na sin mahinaat, ayaw na kau tumakad, abutan pa kau sin mahapon. Ubos lang niya, kawa kau daing hakalasig mo, doon haamuin ini kalamma mo. Kawa kau daing hakabuhi mo, doon ha kamatay mo. At yung maksud doon haon, agaon mo in kataw kasi simpamaranan mo, maksud doon haon, inamuin panghati sin Ibn Umar radiyallahu an, doon haamuin para sa babanangkan kita piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyapanjari kita sin Tuhan na to Rabbul Alamin, aun maksud, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari hajin, iban manusia, buat malaingkan, hangkan ko piyapanjari indua ini, supaya makapagtag-ipon ka ako. Nabang impagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tiyataw ta, halawin simbigi jantung ta, nari kita manjari long ta, amuin maglukpas sin waktu. Suway na to yadto, iaapas ingkatan sin waktu, iurol madtumadtuat, amad tutoy, hangkan kita piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia, supaya makawatain bahagi tarain di hadun niya ini. Amad to. Kanalong sin Ibn Umar, apabila kaulong niya, ini makaabot na si mahapon niya on, ayaw kau tumakad suway, abutan na kau sin suway. Mana niya, ayaw kau magliili, doon hawak to tiyugila sin Allah ta'ala pahinangon kau si piyang daakan niya, suway mo hitunay hapanagnaan pa sin wakto. At niya, biasa kaulola, in amin tao, biya mga makatunay sindi akan sin Allah ta'ala, ha mahuli na sin waktu, in pananaman niya sa nalugi. Bihan, sarab muna, biya baita pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sarayaw-rayaw ring ha mga amal, amoy in doon ha panagnaan niya. Amuad to in amoy sarayaw-rayaw waktu bihan, sarab amuad tin sa lago-lago, tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dampay biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang hadjalaw niya, kaingatan sin magsasambahayang, in laggo sin pahala hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasap panagnaan, na mag-us-us siya, misan akon long ta amin magkumapang siya, bihan lumaksong man siya amin makaabot madto. Bihad to namin, ini sa kaulaw la pagpaibog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sarayaw-rayaw, long ta tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tamikyan mataod din nga mga biyayta sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya mga sin sambahayang Jumaat yaon, amoy in laong niya in laggo sin ini pahala hiril sin Allah ta'ala ha mga tao makaratong ha panagnaan sin waktu Jumaat, biya siya sin nakapasumbay unta. Bang dumatong na siya harap maun pa masjid, hay karuan na sin waktu bihan, maitong na biya siya sin sa pantun nakasumbay ini sapi. Bang siya rumatong hay kato na sin waktu bihan, biya siya sin nakapasumbay kambing, ikaupat sin waktu, biya dakuman siya nakapasumbay bihan manok. Inhi kalima sin waktu, biya dakuman iklog. So biya kita sin biya itaan doon hay ni, in sa laggo-laggo pahala, tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, roon na panagnaan sin waktu. Sabab, inyan katantan, bang tatuoron impagliiliita sin waktu, at awalong tapagtarasaw ta sin waktu, inyan katantan hikahilang sin amal ibadat ta pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasubay hadya inyan to katantan, titilo sa ta, jajagahan in waktu tahangkan na, lang sin Ibn Umar, wa idha asbahta pala tantadir al-masa. Apabila kau abutan na sin waktu pag-ibadat, sin amuyin mahinaat yaon, ay no ko tumakad suway na mahapon ng pamuhitunay. Bihatim maksud niya, hati niya hitunay mo roon ha, waktu niya yaon, sarab inyad to makawa mo inamuyin, katibuukan sin tutong basan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ada kalamang tiuod pa inyad to, in waktu yad to, na mahinang kita makasud at tumpukan si mga sila taulugi biyayta sin ini Tuhan na to Rabbul Alamin ha suratul Asr.
bihan. In katan lang ni si Mano siya, lugi. Amura hindi malugi, in nagpaparat saya. Sumakawa, wala tupot doon kapag parat saya, subay in pagparat saya, amun tiyapilan niya sin amal sali. Di day sabihan, ini jumukup doon hayaon, in ha amal sali sadya, subay ray sab inya tukatan, aun doon haon in pagpatumtum-tumtumiha antara sin ini kita sabab aun waktu in kita ini magkalupa, aun waktu in kita magkaligap, na kakunahan ta in pagpatumtum-tumtumiha antara sin kita, pag-ubos din dito subay aun in kasabar, dahon in katantan pakaradyaan doon ha amin pagsabar, habang mayan in pagsabar yan tumiya makadaaturan, bukon biya sin kaibanan bihan in pagsabar, amin tuoron nila hinangon pabaran nila, biya sin mga kaibanan, magsabar bihan, hantakan ini baran niya on lapdusan sin ini uno-uno na hilapdos pabaran. Amot yung pagpakita nila sin pagsabar. Bukon, yung pagsabar doon hapiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoin pagsabar doon hapiang langan niya, iwan pagsabar haununo na pagkaradyaan, tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa ini abuton maun kato long ta, atau pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala ron kato. Na amo yun to. Naman jari, siyugpatan si Ibn Umar din doon, haun niya, khud min sihhatika limaradik. At ini agawon mo in kalasig mo. At ini halom sin amin malasig ka, puspuson mo in kaagi-agi mo, himinang simpiadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaring mga hadis, beta sin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya ta'arrab ilallahi pirraka, ya'arib ka fi shidda. Ini umalop ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, iniingaton mo in Allah subhanahu wa ta'ala, ron hawak to amuin, piyag tukonan niyo iban sinsiya. Hawak to kaw, mauno, mahayang. Hawak to kaw, wayroon sakit-sakit. Alupon mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw halawm kasigpitan na, dumatong in tatapangan sin Allah ta'ala, misang kawri na, mangayo bihan. Amo yan to in, sa lingkat-lingkat, laung ta, ini wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in mga ini mataod laung ta sasabot-sabutan si mga ini kasahabatan labay resab ding ha mga pagwasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa pantun maganggil in pag wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Ibnu Umar iban sin pagwasiya niya kan Abu Dzar al-Ghifari. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق خذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد وأخلص العمل فإن الناقد بصير. لون سين رسول صلى الله عليه وسلم كان أبو ذر jaddidis safina fa innal bahra amiq. Biyaitaan niya, baguhon mo lang niya in sasakatan mo. Ang biyaitaan sin Rasul doon na ini sakayan at walong ta, hajaman na to ini kapal at uno na magdakan at halaw diaon. Kaya maksud doon na ini, biyaitaan sin Rasul, amuin lang niya sapina, sasakatan hataasin ini dagat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon lang tabi mga suy-suy in siya inilangoy ang mga rakatbihan. Sa sumakawa, inyaon katantan, biyita niya, bayita din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Bago halong niya daran in sasakatan mo. Pag yanon sasakatan doon haon, amo na yun ang malibadat ta. Hauno kita sumakat, doon ha amin ibadat piyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab haadlaw, ini bang kita muklid na rin di hababaw sing gumi ini na kakitaan taroon aon umalop kato amuin ammal tabang inammal tamarayaw na makakita kita roon ini mahinang lundang panon halom sin pakuburan tabihan. Laung niya indid tuhadon niya in ako si masakat kay mo habi hayaon di ikaw isab sumakat kau kako bihan.
Amo adto in tumungo kay mo bihan. Sampay rahon ka man to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sinamin amal mo yaon. Amo yadto. Nasa biyadto subay mo daran biyaba ko dahil hawak to pa wakto. Pag ano nin ibadat, pwede ada sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Subay niyo daran biyaba ko impag iman niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta. Sabab in iman magkalarak. In iman magguya. In iman magkalurot tamungon niyon. Bihan. Nasubay mo daran ini biyaba ko. Ang pagbakuhon lang ta, bukon yung pagbakuhon ta, amuin bago ha pangatod ta. Bihan. In pagbakuhon ta, amuin asal bago, yaon kikita ta, papag ini misraon ta iban sindaan. Unin pagyanon dito hadto bago. In bago, amon yung parkala, simod palaon sin akama, bukon lamod ha akama. At inedukop na yung akama Islam, hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag ubos yaon, aon simod bihan bialo paragbos, lang mo inyaon akama, sibukon akama, na inyaon katan hikadarak sin amalta. Bihan, sabab habihaon waktu ini, na mataod na tod simod palaw man sing kita parkala, amin bukon ta mapatot hinangon, sumagawa kaya bukan ni si Manos ya pag hinangon. Inyan mataod na. Inda jinis na yung simod palong sin ini aramata. Pagtawakon si mga sila lang niya bid'ah. Hati sin bid'ah niya mininang bago. Nakasud pa arama. Impangatod mo arama sa kalibukon tuy. Bihan. Na ini subay baguhon mo. Hati niya ini bago si mod ini pataalukon mo madto pa amindaan. Indaan amunain arama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piya sampay niya atawa ini piyang daakan niya pa mga kataan karasulan in kahinapusan nila amo na yung pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amad yung pagyanon doon. Nalong niya, bago halong niya in sasakatan mo, tumtuma, at niya sasakatan halaod, sabablong niya tumtuma, in laod malawm. In laod malawm. So imana niya, bangkaw di mo bakuhon in sasakatan mo at inabukon mo piaparol ni marayaw bukon mo jajakahan marayaw inamal ibadat mo tumtumaya tay manghod misanim magsambahayang bukon sibu kataan impagdamo sin sambayang kataan waktu kaya na aon doon hayon umalup ko pa Allah subhanahu wa ta'ala aon waktu wala doon impangannal mo nakararakan parugain asabyan bang ini niat mo harap pa kuha, bukon harap pa amin maksud mo, imalop pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inyad to kataan, banglaw niya, minda ka ring hambok rukon, masimasim pangannal mo wala doon, batalin sa bahayang. So, misam mo natalusin sa bahayang, muri na mabista sa bahayang. Sabab may ta, batal na siya. Sabab sin amin niyat na ito nalarak. Tumtumun sing kita, biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. In amal mabista, subay mag-agad, iban sin niyat. Magtupan in niyat, iban sin aming kakahinang piatarang simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang inyaon makakuha na rin aming piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumtumun mo inyan, bukon na siya ibadat. Hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa hapus, injo matukato. Na, tumtumalaw niya, ihati niya, ini kau malukmus kau bang bukon marayaw impag ini bago mo sin sasakatan mo. Bihan. Hati niya magsakap kau inkatanta niya magin ini aun sasakatan niya hari pan makapanaw itaon niya na amo na bang aun doon haong kangi at awaway. Piya mga sasakatan jeep, sasakatan auto, itaon niya bang bukon na mga plating guma bihan. Bukon namin kumawas na dyan magparakan, pagbuhi biyan, pa lungturon magtuy. Bukon, kitaon mo na ang katantan. Hari pakaw, manaw. Bihad to insubay, labi aw lain pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad tin labi mahal ka dahil katan, sabab amuad tin maksudang kat kita piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa lang niya, khudid zada kamilan fa inna as-safara ba'id. Bangkaw long niya tumulak na, manaw na, subay mo, jukopon ingkatan lutuanan mo. Indarahon mo katan, subay siya jukop.
Panyap kalbot long sin kamaasan suway mo yato dahon katantan. May ta. Aun waktu miya manaw kaw na doon haon masusakaw bang sa upama. Aun uno-uno na jumato kay mo biha. Misan ha, bang mo kadakaroon tuod bihan, misan yung mga jaum kay tanod diyon suway mo diara. Bihan may ta. Sa waktu ko miya manaw, aun waktu sumagnat yung mga badyo mo yaon, sumagnat yung mga pantalon mo, na magisi bihan. Na bang aun tanod mo, aun jaw mo, makasulsi ka bihan, matahi mo marayaw. Maksud doon haon, mga kataw tayo manguran, na in kita mag-ibadat, aun ipagsusulsi siya malibadat na to. Bang siya kulang doon, atawa doon haon karagdagan, impyerdo sin Allah subhanahu wa ta'ala, kulang impaghinangta, uno ini pagsusulsi kaniya, amo na insun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, majukop siya. Misandaon gisi, bang man siya kaya tutupakan. Hati niya bukon siya, ini jagjag, bihad to. Amo at maksud niya. Hati niya, long niya, ini jukopa, in amin lutuanan mo, sabab impagtulak-tulak, malayo. Malayo impagtulak-tulak. Na, damikyan, subay lang niya, ikhlas in kataan sin amal. Bangkaw maghinang, subay yaw nin kuhan, sabab in ka-ikhlas ini longta, ini sarat sinakatayma sin amal ibadat sin kita. In ka-ikhlas, iban sin amoy in longta, amin muwafiq hasara, inyan sarat sin kabul al-a'mal. Subay siya, ka-ikhlas, iban, nag-aakadiban sin, longta, pamiat sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimukog danin ninang mo, pagsambahayang katan, dahil nga panagdaan, bangway ka-ikhlas na ritay maon. Ubos isab ikhlas katantan, sumagawain sambahayang mo, wala kimugdan ha aturan di, dahil sabtay maon. Subay mag-akadin duwayan. Biha. Sibo dain sarat iwan sin rukun, bang siya roonhan malarak-larak dain hinang. Diyan tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naaman to. Naman jari mga palanggungan hakam Islam. Imparkala, sing kita, hakabuhita, subay hadya kita, amuyin, nanalali tali lang sin magbibisara, marayaw sing katan, pakaradyaan, halaw man ta. Sabab bukon sadya amuyin, di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini, amuyin, tiyugila kato sin sara hipapahinang, iwan damiat kaya namin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matagday nga mga sunna niya, in amoy in mahinang ta ibadat. Sabab in katantan sin parkala, amoy in lang ta mubah, bang muhinangon siya, ini karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun waktu mahinang siya ibadat. Mahinang siya ibadat. Iban, daing ha mga mapatutlaw niya, sa rayaw-rayaw ang mga initalion si manusia. Kamawmuhan magjato ha mga tao, amuin naglalaglag sadya simpakaradyaan atawa ini namiminta-minta sadya long si mga magbibis sa rayaon. Nangangannal sin uno-unoy na piyapanjari sin Allah ta'ala halawman niya. Nag-iino-ino sinyaon. Sa taim pag-ino-ino niya, sumud moon pa amin pangannal niya, ingkatan niya on halikusan niya, piyapanjari siya ng Allah Ta'ala, wayron gaus niya roon, ini ang sulag uno-uno. Inyaon katandeng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habi ahad to sadya impangannal si Mano siya, biasa siya nakapagjikir pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malago na ito amal, sa baytaon na kayo, bistaon na kayo mo amal, biha. Biasin kanalon mo in langit, in lupa, inyaon di mo kakausan, simbaran mo. Sa sumagawa dahil hapag ino-ino mo yan to, aon maklong aon ini nagpapanjari kaniya. Yan magkatali si mga tao amin, way pa nag-aagama. Sa sumagawa dahil hapaglag nila sinamin sabab yan to katantan, aon wakto, katunyukan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtupa, matuk pa amin agama sa bunal. Sa may ta, inyaon lang niya, inakal niya, masi magtali yan to, amuin duma, sin amin hidayat yan tumatuk pa Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan to inamin uno. Sabab muna ini halaw man na to ini katantan in langit bihan
in lupa, in bituon, in ini suga, in bulan, inyaong katan, aun yan kapaiddahan katan, piyapagdari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in mga ini katan, mabista rin nga mga sabab, ini hikasambo, simpya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm singgumi ini. Lamod siya rin nga mga pangipati sin Tuhan Rabbul Alamin, haipon niya. Ini ni katantan. Piyaon niya ini katan. Na, manjari, bangkauron haon, mangannal, ha mga bihaon ng kahalan niya, amin maglawag-lawag impikilan mo sin amin yaon, makapatok ka madtupa amoyin, mahinang mukatan pag-ibadat, bang inyaon, sumud palom simpangannal mo, wayroon, ini makakausimin ng bang bukunda, amin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasarta, pag nanam mo sin yaong katantan, madawhat mo inni, matsin Allahu ta'ala, rin ha mga tiyali mo yaon, sarta ipagsukor mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat sa lago-lago. Impagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang kau isap magbungkir bihan, biya di kau mangannal, na mahinang siya kupron ni'ma. Kakupur sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatin sa kaulaw, wala kau nang laggo ipatuhan Rabbul Alamin, sin ni'mat dihil kayo mo. Biya mo piyag mungkir, inlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo mo. Amo to in kamaksuran niya, na hasabi biyan, salam malamma, pikilan si manusia, bang siya daran nananali biha, nangangannal marayaw, labi-labi na parkalap yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay niya tala ikaw, uus niya sumambahayang, kimugdan dabahain hinang ko yan to. Kitaon niya rin hapanag niya na himuk sin takbir biha. Limuko, simujud, limingkod, simujud, limingkod, timindog nagbalik biha. Sampay naubos siya nagsambahayang, ayaw na ikaw mo, manaw magtuy mo para bay mo. Mangannal na ako mo na, ikaw hinang ko yan to. Wayroon na ba kasaan na hinang ko? Aun baha din dito hato kimugdan. Biha. Aun baha natatali ko hawak to ako timo na yung sindaakan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab malaggo in parkala yan. Bistahon ka to sintuhan Rabbul Alamin. Na im mga yan katan, bang natatali tamarayaw, ando kaylo, wayroon lupas sinang malibadat ta. Wayron muklas daing hakignot kahibalta. Taimaon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato ibadat. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyabahitaan kita sining katatan ini. Wala tiuntot sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila yung pag-ibadat sumagawa. Nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni subay takalumanan. In kita tiuntotan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahinangon sin daakan. Uwos inyaon bang tahinangon aw nasaltiya takamasin Allah subhanahu wa ta'ala kato in sila yaon muy pa wayron pakari asalin nila way ka uno-uno biya sing kahoy nagsusujud pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtatasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala manjari inyon way kapos paidhan kanila di mag di magpaidda kanila sumakawa kato amin tuntut kato yung pag-ibadat manahot, maaslan, bistahon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanasambilbihan lang niya, misan da tiyo in amal hatiyo tutukan mo, inyaon kaya ingatan mo hangkan mo tiyutukan sabab inyaon kimukugdan haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amwat timbis ta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato sa rew amal. Khairul a'mal, madama alayhi wa in qalla. Sa rew amal, amun tiyututukan mo, misan da yung kaawnan niya sibi-sibi. Ataw makaan biha amal naray nga mga hinang makaan amo na in pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala atadya ko limingkod-lingkod biha nangangannal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala biha kanaon habok na nga subha Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya Rasulullah biya kabugatan na tuuda ko sin biya mga hinang ini katan piyang daakan ini aum ba mapatut ko hinangon biya makaan deng hayan amuin manjari ko hinangon long ni. Unin lagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya masi-masiin biya mga basa indila mo nagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. So bistahon jikir imbihad to, amin biya pag inu-inu mo sadya. Pangannal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simbihad to. At inanumtum ko patuhan Rabbul Alamin sin ingkatan yaon bukon sadya amin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon imbis taon kayo mo sambil to sin amin
mangandal kau simpya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, bistahon kay mo dikil. Bihan. Nabiya na si mga tumbu-tumbuhan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wa iron nang sulak uno-uno piya panjari sin Allah ta'ala, buat malaingkan nagtatasbihan pa Tuhan Rabbul Alamin. Nasa beto, suway kita maayad. Minsan sana minhat magpanaw kita haran yan, suway kita maayad. Bukon kita amin matikarag yaon bihan. May ta. Sabab minsan yung bato nagbukulong niya on haran niya on kagiikan mo yung masiyod mo madtumari, nagtatasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jariin ikaw. Way pangandal mo. Biha. Sinin niya on, mahal ka yaon. Mapatot kita yung mag-urol ito katantan, magtasbi sababing kita hindi aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Amwad tuin amin sa rayaw-rayaw lang ta, bato kunsing kita. Amwad tuin sa rayaw-rayaw lang ta, amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala rikato. Sabab mabugat sanin amanat. Kaya sumakawa dahil mga ini amanat yan to, amo na tuod yung pag-ayad tasin waktu. Sabab doon ha waktu yan, malugi kita bang di ta mapakay marayaw yung mga waktu rihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tuway tasin, ini Ibnu Umar bihan, bangkaw long ni abutan si mahapon, ayaw nakaw tumakad pa, mahinaat. Bangkaw abutan na si ini mahinaat, bihan ayaw nakaw tumakad si mahapon, bihan. Ampan magjato, kato. Bangaon biya mga kasasawanta, in kasasawanta yaon, bukon pa isabion long ta, ini manjarita yaon long tatinggalan, manjarita mumusud na amo na, bihan, umalop na kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampan na imian pengkebanan, makahati rin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala ba yung ulungon da? Napag-ubusidor ilahimin ang sinpiyang daakan bihan. Pasaran niya in waktu. Naon waktu maluppas yung mga yadto. Bihan. Naamo yadto hindi nga mga amal mapatutta, biya mga jagahan, hakabuhita, magjaga si mga ini hinangta, iwan balikon ta in mga nagkahinangta bihan. Sabab inyo mabista siya pagbago na to sin pag-iman na to po Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinagi, in pag-ianon pagbago, amoy in, baguhon mo in, bago si mood palon sin akama. Bukon in baguhon mo in daan. Sabing pikilan si Mano siya halom sin dunya ini, in pagbaguhon nila mo in daan. Supaya mahinang bago. Di, in pag-ianon doon haakamata, baguhon, sabab di mo mabago in sara. In Quran di mo na mabago. In Aqidah di mo na mabago. Inyang katantan, wan na siya, daan na siya. Di mo naman jari baguhon. Sa uning pag-anon di baguhon, amuin kahalan sing kita. Amuin biya dining kaagita umalup sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang impag-alup taruon harap pa Allah subhanahu wa ta'ala wala na kamo subay tabakuhon nito. Pakugdanon tamad to paraan. Amin asal piyang hindot si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na bukonin aun law niya aun kahakasakasan ko bihan nung ikuan ito imingat pag ini sambayang malingkat way ako nakakita biya kaniyad to. Napag-uusad to law niya hauno. Namad to. Uy na lang niya bunal ko. Nabiya magtalumpong in kaywanan bihan. Maghug takbir bihan. Bihan pa in lupa niya. Magsujud bihan doon haut yaw ni sujudin uha. Lungag-lungag sin lima niya. Na magibugin tayo, yung mga yan perkala bago. Wala kaya panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impiang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na indaan. Sabab indaan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inagama sin Allah ta'ala way naka una rin kaniya. Labi-labi na in Tuhan Rabbul Alamin siya pa ini nakauna sin atawa aun na siya sin amin nakauna. Nakauna pa siya rin nga nakauna. Iwan siya nakahuli sinaulihan. In Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir. Nakauna pa siya rin sinamin piyaon niya. Sabab siya nagpanagnaan sing katantan pagpaon. Palaon sin langit iban sin lupa. Allahu patiris samawati wal ard. Siya nagpanagnaan. Nagpaon sin langit iban sin lupa. Biha. So inaon na asalin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan tukatan.
Na imaanan niya, ingkat inaka masin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hatikmil masa, panagnaan pasindiaak niya, maripababaw sing gumini, in katantan aturan sarayan, wala yan nalarak. Dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta yarira na pun haaming kahinapusan diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan long tain, mapatot na to batukon insyaallah subhanahu wa ta'ala na haupo pangadjian maraw pain haupo maluhay na to tumtumon dahil si makalanduin haba binyan na lisuan kita ka mandumugbihan naroon na dya kita insyaallah subhanahu wa ta'ala harukaing waktu kaganapan tanaisab aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.